semama dah. Boleh klaim mak desa jamak ya. Bingung ke bayar isi mana. Yang jembang-jembang doang pun. Heran isi nak. Ya kembali jaga. Susah ke bayar isi oleh onek nyebang-nyebang kanan dia boleh sapa kok. Sekarang kembali ni. Kupin ka? Ha? Dawaan kupin din mili. Dawaan nasi din mili. Kembing ja. Gelap na mesa man. Ano kumain kayo na? Ano kumakan? Bali na di ka. Kamayan. Ano yun, no? Apa arah agama kakak
darah ngeri